Naku apa tip siapang cumi. Bakal pat. Bapinom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle. Ka alit banyak kendu yung medical superintendent. Cengkawai ke cakap sumar baka cakap ajing ikai kabadan hak hapsar hadin makalayo ajing tim bautan wai nur shenrang ubana Rajasthan ulah jongkti balik kenchlan ya kawai kena kantai kabadang hapo kaprasnam karta. Ulang elam ke KSU Shillong Mingi Circle usamla Samuel Kharbani. Ulong bakum kani ke jingja ka jujaman kapor berkibor berdipet dulu kem simkia bajia kum kani. Baulong baka jingja ladai la arsngi lagi pulit dulu kem pat kem jauh tahu beriong. Ulong bana kapor sa kapor ka KSU ka persya ke jing wanyalami kinas lagi banabar. Andai wat hapren ke jing persya kibor penyak ka hostel kidang penkrep pelong exam biang baka KSU kala kransyai baka nam ailat ikani wat lah hapan penklumaru. Hadin ba kalayo jing tip baka don kawai ka molestation case aseng kalahir marmar hadin ba kalabana bodon way umender po Rajasthan ulale ya kani ka kampo jaj ya kena kabaratang hapo khaprasnem ka jingkeli ka bangilabu ya ka administration hadin ba kani ka jingja kalaja menta lajan arsngi ka administration ka keno sa ka police department hadin bangilakli ke police department pat balai bakam pat sim yang kata action apa kadai ke pokso case ke police department kadang bakadang bunkam sa balik sim taki file dan kita ki register ibu ke jingkeli ya kita police department bahadu kat no pinsem pinslam atau piap adu baka kena kan yap ya kan poi siki kiput ki bakam susi bat kam snew kini jingja ki ja nakapor kamlong accountable kendiat ru hakabangirung hakam rajun ki kumba kimtep ye ya kai kabaja watla ka jingja kala ja mata lajen arsi kong sandru kini ginos ibana ba kidi ginos na po Rajasthan ba kidi ki way ni ginos ki bejuan pen kulmar akani ka hospital ba hadin bengi kendu badu superintendent jong ka WMS medical superintendent ni haban pento hi mengi ya ka ni haban lech ki yang kisam ki jong to samla bat pento ya ka complain namar ba ka neglect bet ba kimpat yo ya kata formal complain ka jing e kalong ba kibriu teng ki di kibriu buan nanong kendong ai ka ba kisam jing e banto gini complain ka supay no ba ka keno bet ba kata ka yu kala long subjudice ba kala apoy sa kakut ba kala apoy sa police department ndai ka khamsap patpoy sa ta kadang don tang hapo ka police department ba ka police department kadang lingat ban wat ita kikot gisla hadin bakal jam tala arsni ikum baka police department kabun kam ban wat ban tangi di khot jong KSU man kapor ban twet eki ban kem eki balai kam eki ni mender bon le ni kam po jat sene kata ka jingkeli ke bangi bu ningkong ya police department bara pok so tu briu la de ban syakem bangin persya bola da tu briu dang wan tre kaseng kan pet hadu kumno bau tu briu uyo ban rung apa kaget jong ni kirim kiladon kayang kasam kala ai ling ba ka FIR. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.